Thikũ ya gatano rũgongo rwa bũrũri ngwatanĩro ya Azimio One Kenya ĩtwarĩte igetha rĩa kura kaunti-inĩ ya Wajir. Odinga ũrĩa ũkoretwo kaunti-inĩ cia rũgongo rwa bũrũri kwa ihinda rĩa thikũ ithano erĩte makĩria ma aikia a kura 162 ya kaunti ya Wajir atĩ tharĩkĩra ona njũragano irakuruhania borithi nĩ ikũninwo kaimana angĩkarigithatha President Kenyatta. Serikali ya baba itakomesha mauaji ya kiholela na kasi ya kusimamia sheria na masuala ya kikatiba. Baba amesema itakuwa ya mama. Hakuna tena mauaji ya vijana usiku bila kupelekwa kwa mahakama. Extrajudicial killing inafanya na watu ambao tunajua. Tutamaliza mara moja. Mambo ya extrajudicial killing, kama wewe umeshika mtu na unaenda kukuua, wewe mwenyewe vilevile shikwa na utashtakiwa. Raila augĩte ũgitĩri wa Kenya arĩa maikaraga rũgongo rwa bũrũri nĩ ũkoretwo ũkĩaga kuoywo na ũritũ, no rĩu akauga kĩhonia nĩ kuongerera mbũtũ cia ũgitĩri arĩa thikũ nini kuma auga ekina arĩa makoretwo makiumithia mũingĩ thayũ tharĩkĩra-inĩ cia mahiũ moragwo. Ĩndĩ ona gũkĩrĩ ũguo gĩtama gĩa gũtuithania ũrĩa ahũranĩri a iturwa itiganĩte rũgongo rwa Kenya megũthiĩ ireba-inĩ nĩ ndaĩthiĩte ona mbere kũritũhĩra ngwatanĩro ĩno kuona mũikĩria wa kura kaunti-inĩ icio ũkoretwo ũkĩrũmĩrĩra mũtaratara wa kĩndũrĩrĩ. Si watu wa Wajir tulivote Raila mara mingi na tukakosa. Saa hii sufuria imeiva. Safari hii tunataka Tarbaj kura 100% iende kwa nani? Na Martha Karua, si ndio? Twamuomba mpige kura ya rais na hizo viti zingine mtupatie mtu moja moja. Hiyo hatutamwambia ni nani, hiyo ni nyinyi mtajieleza. Ateti arĩa maumagarĩtie Odinga na Karũa mameneirie munini wa President William Ruto na ngwatanĩro yake ya Kenya Kwanza makiuga uhami wa indo cia mũingĩ ndũranagwo na ngwatanĩro ĩno. 2013 alisema serikali italeta bei ya chakula chini. Tena leo anaongea hivyo na bei imeenda wapi? Miaka 9 amekuwa kwa serikali, ni nini hajafanya ambaye atafanya? Yeye hata kuwa president. Na kama ingelifuatwa sawa sawa, nilisema hivyo, yeye hangelikuwa kwenye sanduku la kura. Kwa ajili hoteli yake inasimama kwenye shamba la serikali. Ciĩgiĩ ũthii wa na mbere, Raila augĩte mũtaratara wa kwararamia tabarĩra cia mabarabara rũgongo rwa bũrũri no gũthiĩ na mbere, amwĩno noyo njĩra ya gũtigĩrĩra ũigananu wa kaunti nĩ wakinyanĩra, aikari makĩenda mũhaka wa Somalia na Kenya ũhingũrwo, gũkũ makiuga Wajir ibatie gwatũranio merĩ. Serikali yetu ikiingia, Mungu akikubali, ya baba Raila Amolo Odinga na mama Martha Karua, itahakikisha ya kwamba watu wa Wajir South kama watafanya boundary review wamepata constituency jingine. Imefika wakati, in my view, tuanze kufanya positive little steps. Na step moja ni kufungua mpaka vile Junet amesema. Hii barabara kutoka kule upande ya Modogashi kuingia Wajir kupitia hapa Tarbaj kuelekea mpaka Elwak mpaka Mandera. Kazi itaanza mara moja. Itakuwa ni nyoka nyeusi, unaunga mkono. Ngĩribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.